Behavioristi tvrde da mentalistički je precizniji pojam. Psihički bi bila greška. Zašto mentalistički? Možda kažeš malo. Pre nego psihički. Neki pojme koji se odnose baš na pojme. Tako je. Na svest, pre svega, jer su behavioristi na neki način odbacivali svest u onom periodu kad su funkcionalisti isticali važnost adektivne funkcije svesti. Znači, oni još uvijek nisu razmišljali toliko ni o emocijama, ni o temperamentima, to su sve psihičke pojave. Znači, pre svega mentalistički pojmovi nisu potrebni psihologiji, pošto je ponašanje svodilo na sekreciju žlezda i sitne muskulaturne pokrete. Koje su pomere? Kako? Pomere. Može. Na koje pokrete se misli? Facijalna ekspresija. Tako je. Ja govorim o facijalnoj ekspresiji. Znači, to su sitne muskulaturne pokrete. Dobro. Ko je govorio o paralelnoj i sekrecionalnoj obradi? Kognitivni psihologija. Kakvoj obradi se radi? Sekrecionalističkoj serijska. Tako je, redna, serijska. A obradi čega? Informacija, tako je. Znači, ako je sekrecionalna redna ili serijska obrada, kakva je paralelna? Istovremena. Istovremena, što znači istovremena? Obrada informacija. Znači, da paralelno radimo više stvari jedno. Ne korak po korak algoritamski, nego se paralelno obrađaju neke informacije istovremeno što kaže. Ajdemo dalje. Glavni nedostatak korelacionih istraživanja leži u teškoći da se iz korelacije zaključuje o uzrocima ili uzroku. Tako je, tačno. Zašto? Zato što ne znamo šta je izazov. Tako je, znači na korelacionih istraživanja o čemu možemo znati? Znamo da je povezano, ali ne znamo... Da, znamo da je povezano X ili da postoji treće. Ili nešto treće, o tome nam informaciju ne daju korelacionih istraživanja, ona nam samo daje informaciju o tome da su neke dve pojave povezane. A koji metod može da nam govori o uzrocima? Eksperiment, tako. Idemo dalje. Psihološka disciplina koja se bavi identifikacijom psihičkih uslova koji dovode do određenih bolesti i faktorima važnim za oporavak pacijenta od bolesti naziva se klinička psihologija. Da ili ne? Ne, tako je. Mentalna higijena ili behavioralna medicina ili zdravstvena psihologija, sve su to tačne odgovori. A u čemu se to ta psihološka disciplina razlikuje od klinički, kako sam pomislila? Klinički je samo diagnostikovanje i klasifikovanje, a ne bavljenje time. Ima i bavljenje time, ali pre svega se bavi na teže mentalne poremećaje, dijagnostiku, farmakoterapiju i tako dalje. Model 5 faktora se pokazao jednako dobar i u zapadnim i u kolektivističkim kulturama. Da ili ne? Ne, tako je. Zašto ne? Šta nije tačno? Pa, na primjer, saradljivost ja sam za način kolektivističkim i... Tako je. Ajde ovako da pitamo, gde se bolje pokazao model 5 faktora? U zapadnim, tako je, nego u kolektivističkim. U zapadnim, znači u Americi. A kod nas? Da. I kod nas se pokazao dobro. Znači, na našoj populaciji su se isto iskristalizovale tih 5 dimenzija ličnosti. Idemo dalje. Znači, ko je odgovorio sa ne, daje sebi jedan plan, ko je odgovorio sa da, sebi daje -1. Idemo dalje. Učenje pokreta povezano je sa... Nijedan odgovor nije od ovih ponuđenih, nego sa čime? Tako je. Zašto nije sa bazalnim ganglijem? Ali su se to dolazi pokreta. Tako je. Tako je. Znači, bazalne ganglije jesu vezane za pokreta, ne učenje. Za učenje pokreta. Ono za fluid. Ona je isto za skladnost pokreta i tako da. Znači, tu i vidite tu specifično da je važno čitati dobro pitanje, znači, učenje pokreta. Ne bilo šta vezano za pokreta, nego učenje pokreta. Znači, jedan plan koji je zaokružio. Idemo dalje. Usled gubitka mijelinske membrane nastaje bolest koja se naziva multipla skleroza.